Thobela le amogetše go Leihlo La Sechaba bothata bo boiphago mengwako ka mokgwa wo o sego molaong bo a namelela e mengwe ya mengwako yeo e sa felago e šholakantšhitšwe ke dinokwane re nyakišiša bothata bo. Good evening and thank you for joining us. Tonight we investigate the growing problem of illegal occupation and vandalizing of incomplete houses. Hona le tshallo morao ya phano ya matlo Afrika Borwa me ena ke ya mang a mathata a maholo ka hara naha. Bongata ba ma-Afrika Borwa bo hloka bodulo bo santse bo dula dibakeng tsa mekhukhu tsa baipehi le dibakeng tseo ba lefang dirente teng. Hona le batho ba dulang matlong ka ntle ho molao mme ntlha e nngwe e eketsang bothateng bona ke ho sa qetwe ho aha le ho senywa ha matlo a seng a ahilwe. Ntlo ya ka ha ke a kgotsofalla hobane e feiti ma e feiti ha ina toilet ka gare ha ina bafo ke ntlo fela tjena. Matlo ana ha ana di brick force matlo ana a anela ana menyako ya teng ha e kwalehe isuwa iflowa ngaphandle akukho right ngamanzi anawo akho right. Ndisafuna into yokokuba kuphinde kulungiswe. Urhulumente wethu uba unokusinceda athi makugqitywa ukulungiswa umzekelo kule bloko sikuyo ngoku makugqitywa ukulungiswa kungena abantu. Province ya Gauteng ina le tshallo morao ya phano ya matlo e fetang milione mme palo ena ha ho kenyelletse baahi ba dintlo tse sokang di qetwa ho ahiwa ntlo tse ahilweng ka tsela e fosahetseng le baahi ba ntlo tsa bona di sentsweng ke dinokwane pele ba ka dula ho tsona. Mona ke Lakeside Extension 4 Sebokeng borwa ba toropo ya Johannesburg. Sebaka sena sena le dilemo tse fetang 30 se theilwe mme baahi ba sebaka sena ba tletleba ka matlo a bona. Pleke ya rona Lakeside Extension 4 e qadile kgale rona re fitlile monana ka 1986 ha ne re fitla ene santsane e le plus o soka ho bana le matlo o soka ho bana le next hona le sekolo se ne ba se bitsa itukisetse 2005 mo ba ileng ba qala ka matlo a 10 a di show house ka nako yeno Menomvola Mkwenyane ne santsane e le Minister of Housing ba irela ba bitsa ba tla ka mona so ba la ba qala matlo ana a 10 matlo a 10 e be le gore a feitsi ka mora matlo a 10 a feiliswa ka baka la ha haua hantle ana sa haua hantle a sena le bo diterata a sena le nexe ka hare so anela menyako ya teng e sa kwale di festere tsa teng di sa kwale. Hang ka morao ho ahwe matlo ao a 10 ka ho ya matlo a badudi ba Lakeside Extension 4 ya matlo a feta 300 ile ya qala mme mmuso o sebedisitse dikhampani tse 5 tsa kaho ho aha matlo ana. Pleke ya rona matlo a teng a 388 ka monana so ne le kontraka tse pedi tse ne di sebetsa matlo ano le tsona di ile tsa tsamaya di sa qeta ba sa bua le hore na ho etsahalang. Wa tla kontraka e bitswang Uvoko ke kontraka ya boraro e tlileng ka mona le yona e tlo qetella matlo ana le yona e fitlile ya sebetsa ya qhaqha matlo a rona ya sia le jwale ya tsamaya ho sena motho a re jetsang hore na ho etsahatseng a di qeteleng ho tla kontraka ena ya B5 e tlileng hana tjena e lo reng itse ha e fitla ya fitla dia matlo a rona ya sia a le jwalo wa rekiswa material di rufu tsena tsa matlo ana a qhaqhuweng tsa rekiswa tse ding tsa teng re la ba ga ya le fantasing re lo lwanela di material o tso rekiswa fantasing. Matlo ana a Lakeside ane a sa ahwa ka tsela e hantle mme amang beng ba ona ba ile ba dumela hore a qhaqwe mme a ahwe ka tsela e nepahetseng.
ba ile ba nehwa di-container tsena nakwana. Tate o na dula ka container ba mo ntshitse ka tung ba re ba tlo lokisa ntlo ba mo ntsha ka tung ba mo fa container e sa le ba lokisa ntlo e sa le dula e le tjena ba e qaqile bo 3 times ntlo tse ba e qaqa ba e phetha ba e qaqa tse ba tlola tsela la gako tje tate o hloka e tsela stea a hloka la rona ka container ka mo ane ba e qala ba e qadile felletse go tloa mo ane ntse batla ba tlile tse le tje tse ba e qaqa e tsele tje a ena ona la holo ka yona ntlo na la holo ka ntlo re ntlo go batla go bona ntlo a e fedile. Moipone Mthimkhulu ke e mong wa badudi sebakeng sena mme ntlo ya hae ha ya awa hantle le yena. Ya ka ha ke a kgotsofalla hobane e feiti ma e feiti ha ina toilet ka re ha ina bafo ke ntlo fela tjena ene le kereka ya kereka o ba ke bala go batla nkisetsa container ne ke la ka hana ka ba ke sa ngwana hobane ke na le ngwana se ketekanela hoba o na tlo le mala lo ga ona le dipula ona le moya ga ona di dipula le moya ona le masenke a popang hodimo bana wa bona le ka mane hodimo ha ina dikrupu ina ona le masenke a phahama ntse ka hodimo wa ke hane tuwa hobane ne ke sa ba tudula container bana ba re ke tsama ke lo higa mo tshwantseng ke lo higa tembe ke hana ke rena ke no kgona go ke lo higa mo ba ke sebetsa ke na tšhelete. Mnyamane o tetleba ka mathata ao badudi ba Lakeside Extension 4 ba tshwaraneng le ona ka matlo ana. Ana a rona ha boemong bo right. Matlo ana ha ana di-brick force. Matlo ana a anela ana. Menyako ya teng ha e kwalehe. Difestere tsa teng ha di kwalehe. Anela ha ona le a kereka ka hare. So ha re tsebe rona thuso re tla e thola kae. Mme ha ona le ntlo e one e right. Ha o bona batho ba extendile matlo ba extendile because ba se ba batla go fela ba i-protect matlo a bona gone ba right. Ba bang ba baahi ba leboha ha ba saka ba dumela hore matlo a bona a heletswe. O ya nka dumela ntlo ya ka e thuwe nke be ke le mong a hlokang batho ke dula ka container le ntlo ne ke rata go ke itukisetse ntlo ya ka monna wa ka ha a sebetse tšhelete ka nka kgona gore ke itukisetse ntlo eno goba ha a sebetse tšhelete ya right o thola disentenyana tseo se ka teng ke la ka ditse gore ke iketsetse ba o se ka batho ba bang ha ba itlhalositse gore ba iketsetse dingwe. Ba ha vilakazi ba ntse ba hloka moo ba behang hlooho tsa bona teng. A yona ntho ga bohloko mo sister yona ntho ga bohloko o ka re bangata bo ba ka bana le bana ha ba nka ba tebe ka mo ba leng teng ba tlo dula kae ha ona mo ba tlo dula ne ke re fela ha ba nkampa ba qetella fela go lo sane ha ba tloa mo ba tloa ba gone go ke ba bena le bodulo jarete. Baahi ba re ke dilemo ba kokota menyakong e mmalwa ya mmuso empa ha ba fumane thuso. Tao ya emfuleng re lo kopana le councilor le mayor re bua ka pleke ena still mme wa ka le bona ba ntse ba re thusitse fela ho ntse sena ntho e etsahetseng. Mmuso o ile wa tla ka leano la ho ntlafatsa dihostele empa dimilione tsa diranta tse neng di lokisa le ho ntlafatsa dibaka tsena di fella fela. Mmuso wa province ya Gauteng o sebedisitse dimilione tse fetang 100 ho lokisa le ho ntjhafatsa di-flats tsa kwa Masiza Hostel. Ka selemo sa 2019 company e neng e lokisa le balebedi ba neng ba hlokometse sebaka seo ba ile ba tsamaya mme mathata a ile a qala. Ekitchen bekufakwe amakhabati ama-drawers kune-sink kunalapho uzobeka khona izitya zakho uyayibona into enjalo so ebhafini ibhafu ine-taps zakhona ibe nendawo engathi ishawa I mean la nto yokuspreya amanzi yabona andifuni kuyibiza ngesilungu ndiyathetha kahle la nto yokuspreya amanzi uziva uba okay ngoku disebafrumini andongezeleli ndithethe into endiyaziyo kuba ndingumhlali walapho. Gilbert Sithole eo le yena e leng moahi wa kwa Masiza haufi le feri ena geng o dumellana le tai ka botle bo neng bo entswe difletseng tsena. Ngoba biza ba indawo e-right ibuyele kwisimo esakikuso kwakuqala because ngesikhathi lapha lezike isakhiwa i-score
ngesikhathi isakhiwe istory yayihle kakhulu lapha kungakamoshakali and kumowisha kusenziwa everything. Sebaka sena sa di-flats maemo a teng ha a matle ke nako jwale baahi ba hloka metsi le motlakase. Wona Sancho ngekho mahle ebebhidlikile Sancho sekubonakala ingathi no izinto ezindala ezigugilelo like indawo ezingafanelanga ukuhlala abantu. Sihlala khona manje isuwa iflowa ngaphandle akukho right ngamanzi anawo akho right manje siwaphuza because sikhanje amapipe amanzi akho right isuwa bafuna kuye toilet funa uqale ukha amanzi ngebhakethi before uzawuflasha. That is why izinto namapipe wakhona abhodlokile. Impilo yakhona ayikho right akuna electric sizihlalele nje yaba. Monyetla wa ho bulela mashodu a senye mosebetsi o jeleng dimilione tse ranta o qadile hara kontraka angala mosebetsi. Le mini yokugqibela sasixoxa ngono contract emveni kokuba ehambile uno contract uye wa sahlala sabonisa into ukuthi sizakwenza kanjani kuba nonogada ama security ayengekho ayesele ngasekho kuba amanye ayengasabhatalwa ndithi sisi. Emveni koko ke ngokusahlala phansi sabonisana ukuthi sizokwenza kanjani ukwenzeni basivimbe umonakalo ebese siubona ngelo xesha kuba bekunabantu abafika bangena ama security ekhona ufumani bayabahorisa ngelo xesha ke nawo ebekhala ngento yoba xa siwabuza ababhatalwa sebeyasebenza nje so sagqiba kwelokuba masiwagade njengabahlali ekugadeni kwethu ke ngoku njengabahlali apho iye yaqala yamosheka khona abantu abaye beze kuba bezomosha uninzi labo besebephethe izikhali ukuphatha kwabo izikhali ke thina sasizijikelezela nje sizigadela so akululanga into yoba ungathi ungenaso wena isikhali ukwazi ukulwa nomuntu onesikhali kwakhethwa tata abathile ke ngoku apha ekuhlaleni abamane bejikeleza kangangokuba khona otata abaye balimala bayolala esibhedlela. Baahi ba mona ba re mashodu a ne a tla ka dilori ho tla pakela thepe ya di-flats tsena ha ho ntho eo ba e sileng. Baqale ngokuthatha iminyango emveni kweminyango bathatha intsimbi zezi steps njengobona bathatha intsimbi kulapho kuye kwavuleleka kakhulu ke ngoku ufika uthola ukuthi apha ngaphakathi yo ikhabhathi yonke into ebilapha ngaphakathi enhle njengoko sendithile into ba apha ngaphakathi bekukuhle kakhulu. Baqala ke ngoba baqala ngezo zinto ukuzithatha kwabo bangena ke ngoku kuzo zonke ke ngoku izinto ezingabe zilapha kangangokuba nangoku basangena emigubasini kwinto yonke njengoko asebeyibona bakhwela ngaphezulu ke ngoku apha ezinye izindlu njengobona azisenawo namazinki ngaphezulu. Baahi ba sebaka sena ba ipiletsa ho mmuso ho khutla hape ho tlo lokisa. Nginazika bangaba bakhona ikhampani ezophinde ikhona ukurenovate izorenovate because ibuhlungu ngoba abantu bamoshe apha silwa nabo every day even namhlanje njengoba bendlule sizine meeting pha bekhona sithi abanabo apha abavandalizayo lapha esibakhuphayo even namhlanje ukuthi mabaphume baye ngaphandle because abathanda ukuhlala nathi apha uba ngabapha balungisa that block bangamuvi pha kungangena ngabantu kulezo zinto lapho then kungena abantu pha kulungiswe le block then kubese kuthathwa abantu kufakwa abantu apho because if bazoyishiya badlulele kwezinye section kungekho bantu apho ziyaphinda zibe vandalized. Mna ukuba kuya ngokunokwami ndisafuna into yokokuba kuphinde kulungiswe. Uhulumente wethu uba unokusinceda athi makugqitywa ukulungiswa umzekelo kule block sikuyo ngoku makugqitywa ukulungiswa kungena abantu kugqitywa ukulungiswa kungena abantu ndiyayicinga uba ingangumthwalo olula lo ukwenzela into yoba le yenzekileyo ngoku esikhalisayo thina ingaphinde yenzeke.
Profensi ya Gauteng e na le tshallelo morao ya phano ya matlo, mme e re profensi e imetswe ke dikete tse 300 tsa batho ba tlang profensing ena selemo le selemo, mme e re tekanyetso ya ditjhelete ha e lekane palo ya batho ba hlokang bodulo. Bothata bo re shebane le bona gagologolo kore province ya rena Gauteng e na le batho ba bangata ba tlang every year, and ha re sheba mo National Housing Needs Register e leng register ya batho ba tlhokang matlo, go na le batho ba ka fetang million ba tlhokang dintlo. So ra re bothata bo rena le bona bo bogolo haholo, so e ka bonala gore ntlo tse 50 ke ntlo tse nyane, empa a ra sheba tsona fela re shebile tlhoko ya batho kaofela. Tšhelete ya gore re ka agela batho kaofela ba milione dintlo a iyo, gobane o tla tseba gore mmuso wa rona o spenda tšhelete ngata haholo go isa bana dikolong, tšhelete ngata haholo for tsa maphelo. So tšhelete e re nang le yona for ntho tse dingwe tsa go tshwana le wa ga dintlo go lokisa ditsela le ditlhoko tse dingwe tse batho ba borona ba di batlang e nyane haholo. E se e le dilemo mathata a baahi ba Lakeside Extension 4 a le teng, mme baahi ba tletleba ka tshebetso e monyebe ya mmuso. Lefapha re na le bothata ebile re kgathatsehile haholo hobane bongata ba dintlo tse bo na le nako e telele gagolo, tse dingwe di thomile ka bo 2004, 2005, bo 2008 di so fele, and ebile di batla tšhelete e ngata haholo gore re ka di fetsa. Re kgathatsehile haholo, empa ngwaga o mongwe le mongwe go na le mmereko re o etsang go netefatsa gore re berekela gore re fetse dintlo tse sa felang le tse tlogetsweng di sa fetswa. Ntho ya mathomo go netefatsa gore di-company tse fiwang mmereko gore di age dintlo tse tsa mmuso ke di-company tse nang le bokgoni ebile ke di-company tsa nnete, gobane hangata mathata a tlhaga ha re ba le di-company tse senang bokgoni ebile di sena le tsebo ya go etsa mmereko. So re nyako netefatsa gore ka ha re fa batho mosebetsi e ba batho bao ba kgona mosebetsi o, ke ka mo re shebang di-company tseo tse ileng di a pallwa kgale go etsa mmereko, re nyaka gore di boye di feleletse mmereko. Ha ba pallwa ko boya go tlo felletsa mmereko, re tlo ba blacklista through National Treasury go netefatsa gore a ba etse mmereko ko di-provinceng tse dingwe o ko mafapheng a mangwe. Leano la ho lokisa di-hostele le di-flats e ne e le le letle, empa ka bomadimabe ha le aka la finyella bohle, mme dimilione tsa diranta tse lokisitseng dibaka tse ding tsa di-hostele le di-flats di senyehile. Flete tse ne di agetswe batho ba di-hostele ne le di-flete tse tshwantseng gore batho bao ba dulang ko di-hosteleng tshwantse ba patale rent. Bongata ba bona ba ile ba gana go kena ho tsona hobane ba ra bana tšhelete go patala rent ba sebetse, and during that process ne ke nako ya khalenyana mengwaganyana e fetileng. So hantse di dutse jwalo dintlo tse mmuso santsane o leka go rarabolla bothata ba patalwa ga rente, go ile go ba le vandalism, go ile go ba le nako mo mmuso no wa ga dintlo re sena list ya gore dintlo tseo di tlo nkiwa ke bomang. So gona yanong ha re aga dintlo re a tseba gore ntlo e nngwe le nngwe re agang e tlo fiwa mang, ke ka mo re kgonang le re fe batho dintlo tsa bona di so agiwa gore ha e fela motho a tsebe gore ke ntlo ya gae, motho a kgone le gore a kgone go ya ile tlhokomela ntlo ya gae. Ho nka lefatshe ho ipeha ka hara matlo a sa tswa ho ahwa ho jele sitsi profenseng ena, mme ho bonala ha eka mmuso o a hloleha ntweng ena. Batho ba ikenyang dintlong ba sena tetla re le mmuso wa province, re dula re ya court re krea taelo ya court re ka bantsha
ho na le bao tshwantseng re bantshe hobane re na le taelo e tswang court re ka bantsha ka go tseba re ne re na le bothata ba kokwanahloko e ne re shebane le yona ya COVID-19 and ho ile wa ba le qeto inkilweng ke mmuso wa naga gore re ska ntsha batho mantlong ka nako eo ya ne re shebane le kokwanahloko ya nonga re kokwanahloko ya fela ibile seemo se ba betere re tlo tshwanela hore re bantshe batho bao. Ha se ho nka ntlo ka ntle ho molao ho sengwa ha matlo a seng a ahilwe empa le bahlanka ba mmuso ba tletseng bobodu le manyofonyofo. Ke nnete hore ho na le ba bang ba sebeletsang mmuso ba etsang bobodu ke ka moo re nang le unit ya investigator e shebana le bao ba etsang bobodu ho na le bao re leng ra khona ba kreya re le mmuso ra ba suspenda ba bang ra ba bulela di case re rata ho nka sebaka se re tsebise setjhaba sa rona hore ha una tshebeletso e re fanang ka yona re le mmuso e nyakang hore batho ba patala whether ke ho fiwa batho lefatshe or go ba fa dintlu or go re ba credit title deed batho ba borona a ba tshwanela ho patala. Sello sa baahi ba Lakeside kgutlotharo ya lekwa ke ho lokisetswa le ho ahelwa matlo a nang le seriti. Re batla bona plek ya rona e lokiswa. Re batla ho tseba mmusong hore na budget ya rona na e sebetsang. Re batla bona development. Re batla matlo ana a fele ana ka mona. So re batla ho tseba rona hore na kgante rona bothata ba rona ba hore Lakeside Extension 4 e etsetswe dintho ke eng. Re nyaka batho ba rona kaofela ba be le dintlo ha ne go kgonagala re le mmuso and bothata ba batho ba Sebokeng bo mpotsang ka bona ke a thoma butlwa nna e sa le ke fitlhile mo departmenting e ka 2019 but mmuso a o sebetse ka gore ke mang o leng teng gore ke mang o seo ke a tshepa hona le ba lefapha ba berekelang lefapha ba tsebang ka bothata bo ke le nako e kana but ke a tshepisa hore ke tlanka makgato ao netefatsa hore go ba le dikarabo tse batho ba borona ba tla di kreya. Ho ya ka lefapha la phano ya matlo mmuso o se o ahile matlo a fetang dimilione tse 2 mme ho santse ho na le tshallo morao ya matlo a fetang dimilione tse 2. Palo ena e bakwa hape ke mathata a mangata a fapaneng a jwalo ka matlo a sa auhang ka tsela e nepahetseng ho sengwa ha dibaka tsa bodulo tse mmuso o seng o qetile ho di aha le ho dula ka ntle ho molao matlong a nang le beng ba ona. Afrika Borwa e keteka dilemo tse 28 tsa demokrasi selemong sena mme ke nako ya ho itekola jwalo ka naha hore naha ena e fihlelletse ditshepiso tsa 1994 tse jwalo ka phumantsho ya bodulo bo maemong a matle bakeng sa baahi ba teng. Ke ka fa re fitla mafellong a lenaneo la bošego ba rena le kgono e ba le rena gape bekeng e tla go mošupologo seripagare go tšwa go iri ya seswai gona mo go SABC 2 gopola ga botse gore o ka re ngwalela email go Leihlo La Sechaba @sabc.co.za goba o ka romela fax go 086 613 1227. Rena gape le tla ka la rena la Facebook mo e le gore o ka boledišana le rena gona gopola mananeo wa rena ka moka a gona mo go YouTube go koka lenaneo le lengwe le latelago o ka theletša Thobela FM le Sedi FM le Motsweding FM mošupologo mesong e psine ka mananeo a mangwe ao a latelago gona mo SABC 2 ba re motšwa ga a laele.